Mana turagushimiye neza n'urukundo, turagushimiye uyu munsi mwiza ku cyumweru duhaye. Mwami ndasengeye abakumenye. Biratubwira ngo Yesu yabwira abayuda bamumenye ngo nibaguma mu ijambo ryawe bazabigishwa nyakuri. Mwami abantu benshi bakumenye ariko batarabigishwa nyakuri mwami. Uyu munsi abakumenye bateranye. Ariko ndasenze kugira ngo bakumenye bumve ijambo ryawe. Barigumemo maze bahinduka abigishwa nyakuri. Mwami udushoboze mwami. Twarakumenye nibyo twarakumvise turagukunda ariko ubuzima bwacu mwami ukeneye guhura n'ukuri kw'ijambo ryawe kugira ngo tubabigishwa abanyakuri. Urakoze mwami yuko abene data mwami ugiye gukora umurimo ukomeye mu buzima bwabo bakabigishwa bawe nyakuri, kandi mwami ngo tuzamenye ukuri tubature. Mwami nitumara kuba abigishwa bawe nyakuri ubuzima bwacu buzahinduka, tuzaba kiranutse bawe, tuzagira amahoro mwami. Urakoze kubwira isengesho, urakoze ko ari icyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.